Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo italawas anapauwan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Padasit ta mama ti mapan agtrabaho ijay syudad? Wen kayat kumati mapan agtrabaho ijay. Ngam, awan mo kadwak amapan. Kayat mo ka di ta mapanta? Ibagak pa'y ka ni Apong nga adda kadwak. Tapno palubusan na. Ibagam atulungam to ida, no addan to sweldom. Talaga akas tanto ti ibagak. Marigatan nga minin nga agtrabaho iti bangkag. Talakay dan. Dakkel atulong kadakwada, no addan to trabaho. Malagipyo ka din ni Zenny agayem ko, Apong? Apay ka na ni Senay. Malagip ko ata sa anak pa'y mo't nga agkabaw. Agkuyog kami kano amapan ijay syudad. Agbiro kami iti trabaho mi ijay. Imbag no saan ka may sagmak iti syudad, apaw. Sapay napintas ka. Sikati kapintasan dito'y barangay tayaw. Dakkel akon, Apong. Saan akon nga ubing abasit? Saan lang ba't nga ubing ti may sagmak? Uray agtutubo wano nataangan. Agtalak tayo ka ni Apo Diyos, Apong. Iso apalubusan na kon. Dakkel atulong kadata no agsweldo ak. Saan tayo amarigatan? Anyati ko na ni apong mo. Umanugot ka din agpasyudad ta? Idida mo, di na kayat. Ngam inlawlawag ko kankwana adakkel atulong kada kami no addan ton trabaho. May mayat matlaeng no addan trabahom. Ngam ti dua kayo laeng agtrabaho iji bangkag. Day nga rutim bagak kankwana. Imanugot. Tanakapsot nga minen nga agarado iji bangkag. Kaano tangarod nga agpasyudad? Inton bigatan Padasan pati agaplay iti kailuklukat a hotel ijay. Nakitak mo dyan post da, akasapulan da ti crew iti dayjay akabarbaro a hotel. Wen, kunana iti post nga uray saan kano a college graduate. Basta kayat na lakit di ti ag-training. Day ta ti mayat, ta saan tamat nga ro da college graduate. Itataawanan ni Papam. Masapul nga ituloy mo amin at trabaho iti kumpanya. Sika ti mangimanihar iti negosyo ta. Bakit ako na naimbag ko ma no awan sakit ko. Un mama, saan ko abaybay ang tinegosyo? Nasayaat. Masapul asaan ama bankrupt. Nabayag ang negosyo mi ka ni Papam dayjay. Ikagumaak mama. Rumbang lang. Sika laang ti anak mi. Kat sika laang ti talkak. Mapanak nga rodon mama. At dapay meeting mi kadagiti staff ti kumpanya. Kumusta ti minasan? Awan pa'y mo ti report ti open pit department. At dan report da, sir. Inkabil ko dita may sa drawer. At damat dan report ti underground department. Kat ti motor pool department nga. Igda ka rin ton madamdama, sir. I-check da kano pa'y amin na makina kan luglugan amar-aramat iti kumpanya. Masapul asaan ko apayan ni mama. Amo mati ugali ni mama. Di manding launay. Relax, sir. Lumakay ka adagos no kasta. Ay, sapay baruak pa'y matngarod. Wani nga ron, sir. Apay, awan ka di pa'y nasirpat mo, sir. Imbag ta naalatadwa dito'y hotel na nagaplayan ta. Wen nga rod. Uray para dalos kan para kupin kadagiti tuwalya, ulas kan punda, okay lang. Iso na lang, ta under training ta pa'y. Basit pa'y ti sweldo, ngam inton malpas ti training, ngumaton tumatlaang ka no. Ano santan Ta saan tamot nga rod nakaturpos iti kolehyo. Nakitam ka din tinaglawa a restaurant, di ta baba? Nakita.
Kung natay may sa akadwata dito'y apakaangayan ka no ti meeting. Wano function hall dayjay a restaurant. Babak ng lakit di ti mapmapan iti dayja restaurant. Lakit di Naap-apan amin at tugaw kan lamisaan. Iso at talaga ababak ng timapmapan ijay. Good morning, sir. Adto ti report ti Motor Pool Department. Good morning. Ikabil mo pa hindi talamisaan ko. Tanda pa'y meeting ko i-J-Class sa hotel. Saan nyo kadi ang masapol ti sekretarya iti meeting, sir? Addaak lang dito Pakisimpalangan dagiti papeles iti lamisaan ko. Diyo kadi kayat nga addamot kadwayo amapan iti class a hotel, sir? Ladingitak, nga mabit kami lang ijay. At dapay sa bali apapanak, kalpasan ti meeting ko ijay. Ala, mapana ko na. Sayang, di naktumot inkuyog. Nagmayat kat kuman ti makikuyog iti nagtaer abos. Oh, apa yan? Kasla agim imagine ka. Tumangtangad ka ma, dita bobi dati opisina. Nakaisem kan agtantanamitim ka. Saan mo ta? Kinitak laang di nagtaray nga alutiit. Ay, imbag pa nga ron di alutiit, tadamang talyaw abalasa. Di mo ko na nga awan ng talyaw kan kabalasang. Ah, oray, adamang talyaw kanyak. Awanan na ita, tadamot na nasawak. Anya kumangay no addamang talyaw kan ka. Talyaw laang mo. Kumaa no ibagada nga inayon mo idang asawaan. Ha? Subraktan iti elevator, tamapantag dalos iti basement. O sige, mabayag mo't ngamin no bumabata babaan iti agdan. Kakaysuna saan aparit ti elevator. Si Mardang ti elevator iti umuna a floor. Ada umunag. Ang mga no agturong mat ijay basement apapananta. Nagtaer alalaki ti umunan. Nakadisente kan, nakakurbata pa'y sika. Tangiwat mo. Kababain no mangag na ka. Imisam ang nakakita kan ka. Sana suplado. Umisam kamat Siyak ni Jake, anya ka di tinagan nyo, napipintas asan yata. Nox! Sanyata ka no? Manmanok ang mga ganday tabalikas. Sanyata. Saan mo ka di akayat ti sanyata? Miss lang nga Ruden, nuday tati kayat yung ayawag ko kada kayo. Naglukatan ti elevator. Ay, rumor kami, tagdalos kami pa iti CR dito'y basement, sir. Rumuarak mo na. Alangan nga agyanak dito yung unag ti elevator. Nagtaer ti kagiddan ta iti elevator. Saan ka di? Uray nagtaar. Ta saan ta apulos ang maikarikan kwa na. Madlaw abak nang kandi adal. Itsura na laangan. Nga madlaw na singpat. Imisam ba din nakita na ka? Mas daawak mat nga rod. Medyo imisa makmat. Nga mababain na kitay. Love at first sight samot daytan. Ay, ibagam ti agpayso. Tapno saan kong arapaapan nga agpaarimak to. Sika talaga. Kalukwan ti among. Sana kalukwan. Pudno laang ti bagbagak. Amumat kanya kon. Sa anak nga ipokrita. Saan ka di anasaya at ti resulta ti meeting nyo, sir? Kasla nakaununag mo ti pampanunutin nyo. Kwa. At dala nakita ka napintas a balasan, ije nakaangayan ti meeting. May sakadimot nga owner iti korporasyon, sir. Saan? Diya ka mo. No kunayo anak meeting. Sigurado anang nga tumot ti saad na iti pagtrabahon na, sir. Saan ang meeting? At da ije hotel ang nakaangayan ti meeting. Staff ka di ti hotel, sir. Diya ka mo Basta, napintas sa babae. Simple ka naman.
Uray awan makeup na. At daatiwan na anak ka makeup a babae. Uy, talagang nga rin napintas no kasta, sir. Ngamnay, sabalin sa dayta na. Ha? Nangakuti saritaan nyo ken ni sir. Anya nga tatinagan ti babae a dinakamat na. Dayta tisan ko nga mo. Damagam kan ko na. Ang apaya kas lamasuron ka. Saan mo? Anya nga ti trabaho tinasao a babae. Saan ko man na masong batang dayta sa ludsud mo. Amang ano, pati ni sir kat di na payam mo. Apay anada kamat ni sir deje a babae. Panag ko nakayawan ni sir kin ko na. Sigod kat sana kasjeti kinaseryoso na nung may papaniti babae. Saan ang mabalin nga ibawing na iti sabali a babae ti atensyon na? Addaak lang arudan dito eh. Apay adinak makita. Apay amay kulkulang ka dito'y boarding house ta. Saan mat Apay kuma ama ikulkulengak ako nam. Jay samat lalaki iti elevator ti pampanunutem. Anya ka di tayo timbaga na anagan na. Saan mat Jake, kano tinagan na? Uy, kunakon kat, iso ti pampanunutem. Ang sa bagay, uray siya kat pasaray malagip ko ti panagisem na. Nagtaer si ka. Adda kano VIP meeting da, ijay nga aldaw. Iso nga imbagada, ama pantaag dalos ija CRT basement. Agkat gatang kakaday ti chika o basan. Ada bunga di chika o di arubayan ti balay. Ngam, jak makapuros. Amin ang klase ti protas kat gatangek amalakay. Mapan kuntong matilako ija syudad. No, ada ko maumay mang puros. Ipapuros mo ta agatangam. Awan mat ngamin nililibet a para puros. Nalaing nga umuli da ijay. Narawam ngamin nga umuli. Manipod ubing da. Iso ti para uli yo idi. Wan nga raw. Awan ngamin lisyan na trabaho. Nagagait nga ubay. Ala, ta umay kamin to ijay amalakay. At danto kadwak a para uli. Imbag ta naira na nakita ka dito ruwar ti pagtrabahuam balasang ko. Saan akon nga umunagpay nga agdamag. Anya ka di tigagarayo, nana. Kini daw ngamin ni apong mo. Nga itit ko kano da ito'y chiko kan ka. Inla ko na ngamin kanyak ti bunga na. Panawin gayam ti Chico ita. Nasamit da iti at Chico iji arubayan mi, nana. Wan, balasang ko. Tasyakmat nga ro tinanggatang iti bunga ti chiko ni apong mo. Sige, alaang mo tamapanak magtan. Agyaman ak unay iti panangidanon nyo iti bunga ti Chico, nana. Awan anyaman na, balasang ko. Kagap-gapom lang iti opisina ng rumwar ka manen. At the appointment ko ita, mama. Agkita kami iti may sa hotel. Ang mga nuijayak ton hotel ang maturong iti rabi eh. Iyunay-unay ko kan ka. Asaan pa'y amabalin ang makisinarak ka iti babae. Makaistorbo iti biyag mo dayta. Ay na, mama. Sa anak mo nga ubing. Uray pa'y, ang mga numakatumpong ka iti babae amang bankrupt iti negosyo. Nang runa no rupat kwarta day jaya babae. Saan a babae ti kasinarak ko, mama? May sa negosyante. Nasaya at matnukasta. Ngam, masapul atong palom amin apagayatak, Jay. Iti da ito nga edad ko. Kaya't pailang ni mama at ang lang ti desisyon ko. Tilaan kayat na ti masursurot. Adaan ka mo iti husto nga edad, sir? Awan pulos ti bukod ko apangedang. Ibaga na nga ikaten na amin akarbangak iti negosyo. Amin na credit card ko. Ipa-freeze na. Awan pulos mabati kanyak. Ay, dahil tati narigat, sir. Agmay-may sa kamot nga anak. Apay nga stricto na kakit din.
Jakman amo. Kasla ak robot. At ikayat dalaeng ti matungtungpal. Miss, mabalinta ka diti agsarita? Ha? Saan pa'y analpas ti Jutek, sir? Agungot ti boss ko. Ha? Mabalin ka di mat dayta? Nabayag kami na parokyano daytoy a hotel. Kanayon ming aramatan ti function hall. Di nak mabalin na paayon ti boss mo, itikid daw ko. Kid daw mo? Anya ka di tigagaram kanyak. Di na kumasingaan, sir. Nababaak unay, tapno ikam iti oras mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot ka na kayo, TNPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, marigrigat ti adda panagbiag da Lilibet. Isu asimrag akro iti may sa hotel kan restaurant ijay syudad. Akadwa na ti gayim na ani Zenny. Iti sabali a bangir, baknang da Jake. Ngem matapobre, kan naturay launay ti inana. Idi nakita ni Jake ni Lilibet, iti hotel a pagpapayan ni Lilibet. Adda na isang sangayan, anarik na ni Jake. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napuluhan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Nabayag kami na parokyano daytoy hotel. Kanayon mi nga aramatan ti function hall. Di nak mabalin na paayon ti boss mo itikid daw ko. Kid daw mo? Anya ka di tigagaram kanyak. Di na kumasingaan, sir. Nababaak unay, tapno ikam iti oras mo. Kayat ka lang matama kasarita. No kayat mo, agtrabaho ka iti iman manihar ko akumpanya. Ha? Adan trabaho, sir. Anya ka di tinalpas mo, taibirokan ka itinangat-ngato at trabaho miti kumpanyami. Kumpanyayo, sir? Saan na ka may kari iti kumpanyayo? Tawan tinalpas ko. Marigrigat kami lang amin. No awan nalpas mo, apay nga rod, nga damat trabahom dito'y hotel. Nasaya at da ditoy. Tauray awan nalpas ko. Pinag-training dak nga imo na, sir. Sige, tadapay papanak, sir. Nag-check-in mat dito ay dyan nataar nga agnagan iti Jake. Imbaga na, nga ipakadanak ka ni boss. Tagsarita kami kano. Ang sa anak nga'y manugod. Loka, agpraktikal ka mat Lilibet. Lisyam kit din, tinasaya at kumaagasat mo. Saan mat nga rod asigurado? No seryosuan nak. Amangan nulokwan naklaang. Kasta ka ta? Ngam na da pa nagayat mo kan kwa na. Nakisarita ka laang kuma. Nabain nanak, ididinamag na no anya tinalpas ko. Taibirukan na kano iti trabaho iti kumpanyada. Nabainan? Apay, linais na kakadi? Uno, adda iti tono na, timang lais kan ka? Saan matkit di? Ada lang amin amak ko. Good morning, miss. Ag-check out ako iti hotel. Ngam jak pa'y amo tinagan mo. Mabalin ka di ama amo tinagan mo? Lilibet tinagan ko, sir. Apay ka di akayat mo, amamuan. Sino ako maapagtaktakam iti oras mo? Uray sino ka man. Napatag ka kanyak.
Saan aga po iti adal? Kwarta, uno ka sa sadi ti biyag. Ha? Pudno ka di day ta ibagbagang, sir? Sa anak nga gululbod, Lilibet. Pudno ti ibagbagag. Mabalin ka di nga ipakada kayo iti gayem mo. Tayin tayo biit agpasyar. Kaya't yung asawan? Kadwata ni Zenny, sir? Una, masigurado ka saan ka nga umanugot no duwa talaeng. Ibagakpay ka ni Zenny, no kayat na, sir? O sige, agpanunot kayo adwa, tagsubliakin ton malam. At dapay aramidak iji opisina. Ken kasaok pa'y tibusyo. Anya di ko na, isurot nak iti pa nagpasyaryo ka ni Sir Jake? Iso tinang ibaga nga awisan ka. Ngamin, Jack kumakayat ti agpasyar akaduak ni Sir Jake. Anya ko matidakas na, kat pasyar laeng mat. Wen, kunamkit din ata mayat kan. Adak mat a shopirot. No adda mading aramidan na ka, mabalin ko apang uran. Igaraw mo lata ti style mo ijay away, Zenny. Layatam iti pang ortimang loko kan ka. Ay, saan nga agbalin kanyak ti loko a tao? Numang loko da, pang-or ti katukad na. Iso aginuyugoy nak anagadal ta idi iti arnis. Idi adda nang isuro, ije lugar tayo. At pa nakita amalan. Kat sikat ti agbati dito opisina. Uy, itaman pa, sir. Ha? Sabalin sa tibayin laba ko na da. Si Kamat, tangiwat mo. Awan mo't ni mamam dito yung makangag ko ma. Makamukan sikan ti mabati dito opisina. Sige, sir. Good luck. Sapay ko mata, naragsak kayo ti dayta ako na Lilibet. Sapay ko ma. Ang mga numadidya kadwa na ti makipasyar. Kat sigurado, di namat kayat nga agpasyar. Tamasapol na paigayam ti chaperon. Asino ni Lilibet? Kanapay nga imbagam amasapol na ti chaperon? At nabalasang anam-amo ni Sir Jake, agnaga ni ti Lilibet. Inawis na ngagpasyar na, nga masapol na kano ti chaperon. Lilibet? Asino day di a babae? Anya ti trabaho na? Awan pa imbaga ni Sir, no niya ti trabaho na. Tidakas no maamuan ni madam. Sigurado akong trahan namanan. Maamuan na ko ma. Tapno paritan na amakisinarak iti dayjay a Lilibet. Oh, anda ka di ibagbagam? Ay kwa, awan. Addala na lagip ko. Nakitam ka ti apo ko, basang. Wan, ama. Naira na nakitak ijerwar ti hotel nga imbagayo a pagtatrabahuan na. Imbagman ta nakitam nga raw. Maragsakan mo't, ama. Agyamyaman, kan agan-anad kayo kanwa kanayon. Saan kayo unay kanu nga agbambanog? Kasta ka na yun, ti bagbaga jay apok. Agpaiso mo't ngamin, ama. Ang mga numalabos yu ti agbanog, kat makapadakas kada kayo. Saan mo't, basang? At adang agsakitak, no maikan ti bagbagay, no saanak nga gungunay. Basta saan nyo alabsan ti agtrabaho, ama. Asino ka di daytoy? Anya ti masapul mo? Addala ipadamag ko, madam. Importante unay daytoy. Masampol ang maamuan nyo. Ibaga mo no anya dayta tadyak kayat ti mataktak. Awan ikan ni Sir Jake dito opisina. Inawis ngamin day di al Lilibet. Asino dayta Lilibet? Ken napananda. Lilibet na ang matinangag ko anagan na. Kanjak amo ti kinatao na, madam. Asino ka? Empleyado ka kadi iti kumpanya. Wan, madam. Kaya't ko lang nga idanon kada kayo ti mapaspasamak kini Sir Jake. Nangag ko ti panangawis ti may sa babae kan kwa na, madam. Naimbag ta imbagam, si ka nga empleyado. Sige, bye.
Nalipatam samutan nga adatang tangdanak a detective ko, Jake. Saan ko nalipatan, mama? Apay ka diti detektive yo, mama. Amo ka pimanaw kay ti opisina, kat nakisinarak kay ti agnagan iti Lilibeth. Mama, awan ti dakas nga inaramid mi kadag iti babae a kakadwak, mama. At dala nagsasaritaan mi. Saan ko adamdamagan no anya tinaramid yo? Ngamjak kaya ti papanaw mo iti opisina. Napirmaak dagiti rumbang apirmaak, mama. Nabiitak lang, mat. Saan ka di nga imbagakon kan ka? Ama iparit pa iti babae iti biyag mo, tamadadaol ti negosyo. Kaya't mo'd sabot nga i-freeze ko amin na kwarta iti credit card mo, Jake. Sir, apay akas taon na tiliday mo. Namuan ni mama, apimmanawak iti kalman. Kanadda babae a kakadwak. Anya? Agor ka man? Kakadwa ko naman, sir. Saan ka di amay sa babae lang, ti kadwam? Hindi na kayat, numay sana. Isungay nawis na tigayim na. Siguro istamat nga ron dahi ta babae, sir. Itala ang anakarik na ak iti kastoy, iti may sa abalasang. Kung naman pasipsiputan ni madam. Kasanon nga Dahi tangarong ti parikot ko. Kasanon, noawan pulos kwarta kan trabaho. No, kastamat lang. Itapay lang, agidulin ka ni ti kwarta, iti bukod mo bank account, sir. Mama, kidawak ko ma, asweldoan na kas may isang empleyado. Anya ti kayat mo asawan? Saan ka di ako kwata ti negosyo? Tapno adamat makuna kabukbukudak, mama. Tapno mapadasak mat, no kasano tibiyag ti ordinaryong empleyado. Ay sige, tapno di mo mat ko na. Ibagak nga ro ti accountant nga inayon na ka iti payroll dagiti empleyado. Agyaman aklaunay, mama. Adamat ten makuna abukod ko a savings. Into nagsweldo dagiti empleyado, agsweldo ka maten. Ewan, mama. Uy, nasayaan man. Tapno di na kanayon nga ibaga nga i-freeze na ti credit card ko. Uray di nakikan iti kwarta. No lakit di adabukod ko a bank account. Adda ka di itantanamitim mo. Ha? Ay, awan, mama. Agyaman nak. Tapinat ganyo tikid daw ko. Nadamag ko ana inayon tinagan mo para iti na i-payroll, sir. Kinidaw ko kan ni mama. Tapno aday kabil ko itibukod ko a bank account. Di na mamalin nga ibabawi. Tabukod ko matasweldo. Pudnuray ta, sir. Na mabalin pa ikidya at mangibangon ka itibukod mo ang negosyo. Talagang aramidak dayta. No makaurno nga kiti pagpuunak. Talaga amang ibangonak. Mayat dayta, sir. Uray ibaga ni madam nga i-freeze na ti kwartayo. Awan pagdanagam. Tadakat nga rod bukod mo a kwarta kan negosyo. Mapan kakadimanan ni Jason at basang. No makita man ti apo ko kat pakumustaam. Wan, ama. Igagarak ti magna iti asidag ti trabaho na. Barang mayra na arumwar. Idanon ko ti pakumustayo. Agyaman basang. Di mo't umayag bakasyonan. Madanon to day ta, ama. Nabiit da pa'y mat nga mina nagtrabaho. May kawaak nga may iti kawan ti apo kaok. Talaga akas ta, ama. Marwam kayong tumo laeng. Wan mat kiti Si kalangan ti paraidanaw ni ti kayat ko ngay bagakin ko na balasang kao. Imbag ta nagkita ta di tiruwar ti trabahom, Lilibet. Mailiw ni apong mo kan ka. Kumusta ka kano? Nasayatak matlata ditoy, nana. Mabalin ka di nga ipauit ko ti ginatang ko a groceries. Tapakidanon nyo ka ni apong punso, nana? Balasang ko. Ay, kaasimot ni apong mo. Taagmaymay sa idyo balayo. Kapilitan ngamin a pinanawak, gapo iti trabaho, nana. Ad-adda nga agrigat kami, no sa anak nga agtrabaho.
Maawatan ka, balasang ko. Maragsakan laki din ni apong mo no idanon ko dagiti ipawit mo. At dapay tinapay dita nga ikapena, nana. Mala, bayang balasang ko, taidanon ko kankwana. Kanayon kayo matan arumwar ka ni Sir Jake. Sinong batam ka din? Zenny, sa anak nga ta nga agbidot ang makirelasyon kan kuana? Sinurot mo laang mo, ipitpitik day tapusom. Nagasat ka man, nataar kan bak ng tinatumpungam. Oray no marigrigat ni Jake. Ayat aklat na. Awan makalapad iti panagayat ko kan kuana. Nax! Talaga akas tati sauti na in love. Kano ak nga tamo ta makasarak itikas ka ni Sir Jake? Zenny, iti anyaman nga oras, dumteng ti kunada apana ni Cupido di tapusom. Aguray kalaang. Sapay ko matakas ka ni Sir Jake. Ngam no sana kas kan kuana, uray saanan. Nalabas mat daytan. Saan mat amabalin ang magudwa ni Jake? Agmay-may salaang ni Jake. Saan ka kumangagsangit? Pagbabawiyam ka di, tinapasamak ka data. Di nak ka di ay ayatan. Ay ayatan ka. Ngam kasanon no agbunga tinaramit ta. Agbunga ko nam. Sungbatak, no anyaman ti bunga dayto nga inaramit ta. Agliday lakit din ni Apong Punso. Numamon na day ti anapasama. Imbagam nga ipaw-paw itam ni apong mo iti kwarta. Ikan ka iti ipawit mo kankwana. Kasagot ko matla kankwana. Saan mo pagrebangan nga ikan ni Apong ko? Paayam ka diti sagot nga itad ko kani apong mo. Hangam kasanon, numaamuan na tinaramit na. Masigurado nga agliday. Anya ti arabidag. Mariribo ka na. Dagiti dadakkel mo. Umanugot da ka dimat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para itradyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, binili ni Madam Pasita ni Jake, asan ang makisinarak iti babae. Ngam iti agangay, sinong bata ni Lilibet ni Jake, kat nailawan dagitoy. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Saan mo apagrebangan nga ikan ni Apong ko? Paayam ka diti sagot nga itad ko ka ni apong mo. Ngam kasano numamuan na tinaramit ta. Masigurado nga agliday. Anya ti aramidak. Mariribo ka na. Kat dagiti dadakkel mo. Umanugot da ka dimat. Dayta ti parikot. Iparit ni mama ama kirelasyon pa'y. Kasanuag nga rudita. Kasano no agbunga tinaramid ta. Saan kang agsangit kunak manen? Masairak, no makita kang agsangsangit. Kasano nga ruditan.
Anya ti aramiden ta. Tapno saan pa amaamuan ni mama ti amin. Ilimod ta pa'y lahat. Anya, ngamsaan ka matan nga ubing, tapno paritan na. Kanayon kamusta na maladaw nga agawid ito'y mansyon. Ada ka dirumbang amaamuak, Jake. Anya ti kayat mo amaamuhan, mama. Nag-overtime ak ngamin, mama. Ado ti papeles amasapul kita sakbay nga agawid ak. At dapat hindi panawan. Di akon makaawid. Maturog ak langan iti hotel. Apakaangayan ti meeting ko iti asino man a kliyente. Siguradom laang apod no ti bagbagam. Pagbabawyam no agaramid ka iti Jack kayat. Awan ti araramidak ama di mama. Ikagumaak mo't aparang ayon ti negosyo. Akas makita yumat. Ni mato ti kita ti kumpanya. Nasaya at no kasta. Masapul nga agtultuloy ti iduduras ti negosyo. Kat saan kumaasi katigapuanan na tapno mabankrupt. Un mama. Kwarta laang tinapatag kadakwada. Kasanon ti relasyon may kanilelebet. Ay ayatag unay ni Lelebet. Uy, sabalin samot ng timapaspasama, sir. Anya ti kayat mo asawan? Ura ewan meeting mo, kanayon ka check-in iti hotel. Tangiwat mo. Ang mga nuada trader dito'y. Amumutan ti lislisyak. Ang adan ka mo iti gusto nga idan, sir. Adamot karbangam. Awan apulos ti karbangag. Ti kayat ni mama. Kat adu akwarta ti sumrak iti account na. Maladingitan ak parakin ka, sir. Kasla ka balod iti bukod yo apagtaangan. Ikagumaak away-away antibagik. Iti pagtaangan mi. Kat nililibet ti rombang akadwak iti bangunak apagtaangan. Nangako ti saritaan nyo kini Sir Jake. Agtultuloy ka di ti panagsinsin narakda iti agnagan iti Lilibet. Nalabit. Adamot karbangan ni sir nga agragsak. Sa dino nga ta ti pagsinsin narakanda. Diya ka mo, ha? Iti hotel sa kanong agtrab-trabaho ti agnagan iti Lilibet. Hotel ti pagtrab-trabakwan ti agnagan iti Lilibet. Anya a hotel. Ti kabarbaro kano a hotel diti syudad. Mapanak tuman iti nasao a hotel. Taagdamagak iti may papan iti dayjay a Lilibet. Apa yun? Agtantanamitim kamatan, Davy. Ada impaw itmanen ti apom, ama. Nakasobre. No jak agkamali, kwarta. Nagpuskol betag no kwarta na ita. Saan siguro a kwarta amin na ita, basang. Kunana ngamin, ngayon sagot ka no ti gayem na kan ka, ama. Asino na ita agayem na, ta sagutan nakpay iti kwarta. Dayta, ti saan ko nga mo, ama. Damagan yun tukun kwa na, no agbakasyon dito'y lugar tayo. Kaano nga tama iti nagbakasyon? Awan ka na iti nadakdakamat na. Ay, awan mo't, ama. Ag-check-in kayo kadi dito'y hotel, ma'am? Adda man damagan. Adda ka di empleyado dito nga agnagan iti Lilibet. Ha? Apay adam damagam tigayam ko. Kayat mo nga rod asawan adda agnagan iti Lilibet dito Apay ka di adam damagam. Tikaduak akru dito'y hotel, ma'am. Addan samit kunkunang dito a babae. Di na pala sumbatan ti saludsod ko. Panawak man langan. Agdamagak iti sabali. Na, timanaw. Hey, apay nga tadamdamagan na nililibet. Addaman babae itay nga agdamdamag, no adda ka no agnagan iti lilibet, kano anya ti trabaho na. Asino? Kan apay? Dinamag ko nga rod no apay, kit madlaw amasurun, pinanawan nakit din.
Suplada, babae. Apay nga tangag damdamag iti maipapankanyak. Idisaan ko asong batan, ad na adimakkel, ti dadakkel ang matana. Pinanawan nak, adumayamudom. Apay nga ta. Adda ka din nakakit kita amkan kuana? Itay laang mat nakita. Iladawan mo man ti tsura na? Ado ti dadakkel a kamuro na. Dadakkel ti matana, ken ababa ti buok na. Jake, imbag ta nakaumay ka dito'y dagusmi ka ni Zenny. Apay akas laburido ka. Adda ka di parikot mo. Adda na pan ijay hotel. Nagdamag ka no, maipapan kanyak. Kanuan niya ka no ti trabaho. Anya. Masapul nga ganat ka. Amangan no tay detektiv ni Mama Dayjay. Detective? Sa anak mo't ama nagdakdakas. Tapno patiktikan nak. Wano pasurot nak iti detective. Anya ka diti itsura ti may nagdamag ako nam. Kuna ni Zany, adadakkel ti kamuro na. Kan dadakkel ti matana. Ababa ka no ti buok na. Babae ka di, wano lalaki. Babae. Ada ka di pagdaksan ti umay ti babae ang nagdamag iti may papan ka ni Lilibeth? Saan ko masigurado? Nga masapul nga aganad ni Lilibet. Anya ko matian na danasan. Ada ka di managdakdaka sa rumbang alisyan na? Imbag jay sigurado. Ay, hijak maawatan ti mapaspasamak, sir. Awan mo ti madingar aramidan ni Lilibeth. Atap ko lang mo't kindi. Sa anak pa sigurado. Anya day tanga atap yu, sir. Sa anak ang mabalin nga agibaga. No sa anak pa'y asigurado. Pangasim, dumngag ka kumait ibagak. Anya ka diti ibagam. Seryoso ka mat. Pangasim, tanong mabalin, kat idulin mo ti itad ko kan kaakwarta. Apay ka diti kwarta, Jake. Apay nga ipaigam mo kanyak. Sa anak asigurado. Ngam no adda o may mangipangtakan ka dito eh. May mayat nga ramatam ti kwarta. Kat ing kapay basit aglaman. Anya ti basol ko. Apay nga aglamangag. Awan basol mo. Ngam amangan remedyo da ti panagin na dayota. Awan makalapod iti ayan-ayat na. Saan ka di, Jake? Ngam no iso ti makagapo. Tapno dang randa ka. Agkita tanto iti masakpayan. Saan pa'y nga ita? Sapay agdadagsan hak, Jake. Masigurado ka nagbunga ti naramid ta. Agan-anat ka. Saan ka sumurot iti asino man ang mangawis kan ka? Numabalin, bantayan ka kuma. Ngam kasanon ti kumpanya. Ad-adda maisagmak ka, gapo kanyak. Adda ka napan iji hotel apag trab-trabak mo ni Lilibet. Nagdamdamag maipapan kan kwa na. O sino? Kan apay? Anya ti masapol da ka ni Lilibeth? Ti pagsiddaawak, babae ka no. Dadakkel ti kamuro na. Kan dadakkel dagiti matana. Ababa ti buok na. Di mo ko na ni Davy. Kasta ni Davy, no iladawan, babantit sura na. Ang apay nga tangin naramid na rita. Mas daawak nga rod. Tinulagan nga ta ni Mama. Iso, matlagaya matumanamitim, idagdamdamag may papaniti agnagan iti Lilibeth. Kasla dasuron na ka ni Lilibeth. At dalakit di koneksyon ni Davy kan ni Mama. Anya ita ti aramidam. Papanamon. Kan sayang ti trabahom. Sapay masigurado nga agdadagsan hak. Anya? Agdadagsan kan? Ay,
Di kan tumot nga minagananad. Saan ko apagbabawyan ti panagayat ko ka ni Jake? Nga, kinunahan na delikado akano dito ay. Apay nga ta. Ada nga ta makaiturad amang dangran ken ka? Kat awan mo tinaramid mo amadi? Panagkunak. Ti pan nakirelasyon ko kan kuana ti makagapo. Kasta nga ta. Pakabasulam ka di no agayat ka ni Jake? Saan anaing kalintagan day ta? Wan, Zenny. Awan to ti makalapad iti panagayat ko ka ni Jake. Kasta nga tamot ni Jake ken ka? Masiguradok day ta. Kasta ti mariknak kan kuana. Hello, madam. Hello. Sino da ito'y? Ti empleyado ni Sir Jake. At damanin ipadamag ko kada kayo, madam. Amo ko no sa dino ti ayan ti babae nga agnagan iti lilibet amang gargari kini Sir Jake. Ayan day ta babay. Pagbabaw yan na ti panang sulisog na iti anak ko. Rupat kwarta day ta babay. Anya ka di ti aramidan niyo, madam? Apay damagam. Anya ko matibibiyang mo si ka nga empleyado. Damagam kit din no anya ti aramidag. Bye. Binabaanak manen iti telepono ti laad abakot. Di pa'y nagyaman mat. Sinalbag. Hello. Kaya't ko aduktalom amin ti may papan iti babae nga agnagan iti Lilibeth. Empleyado ka no iti kabarbaro a hotel dito syudad. One, kaya't ko aduktalom ti family background na. Itamot lang. Kaya't ko amaamuan iti kasapaan na gundaway. Naawatam. Sige, i-transfer kong tulangan iti account mo ti umuna abayad. Bye. Madamati dalus ko itay. Idinapantimay sa alalaki ang nagdamag ka ni boss. Kaslam amumot ni boss. Anya tinangag mo adinamag na. Kasla tinagan mo, tinangag ko. Sana ka sigurado. Kasla biodata ni Lilibeth? Kasla ko na. Apay ka no ti bayo data. Mas daawak nga rod. Pimanawak adagos, ajak nagpadlaw. Madinsamot dayto yan Numaalak ti sweldok iti daytoy katapusan. Pumanawakon ditoy. Papanamon. Ay, narigat ti agbirok iti trabaho. Aghawid ka di? Asino dagiti dua lalaki anapan ni Balayo, ama? Saan ko adinamag tinaganda? Dinamag dalaeng tinagan ng itinaganak ni Lilibet. Imbagak nga ulilan, ket siyak lang nga apong natikad kadwana. Asino nga tadagijay? Tadamagan da tinaganak ni Lilibet. Jak manamaw. Dinamag kaw, ngam kunadamot, akayat da kanula nga maamuan. Ada ka di daduma dinamag da, ama? Nadjelaeng Mike, kan dinamag dagayam, no ada kabsat ni Lilibet. Imbagak ang awan. Karkar naman day ta. Anya ti masapol dagiji alalaki, tapay akayat da maamuan dagita. Hello. Anya ti resulta ti inaramid yo. Anya. Ulila, dayjay ang Lilibet, kat awan kabsat na. Ponso, tinagan ti apong na. Anya. Isumat lagay ang makayat na aban ni Ethan ti anak ko. Awanan bain. Nagposkol ti rupa na amang gargare iti anak ko. Makitam ka di ti bakat asumungan. Kasla makapungtot. Good morning, ma'am. Anya ka diti maipaaymi kada kayo? Si kansamo ti agnagan iti Lilibeth. Kasta ngamin ti rupa ti ladawa may ti biodata.
Apay ka di, madam. Anya ti masapulyo. Siyak ni Pasita Montes. Ti inati ginargarim a lalaki. Ha! Kunam siguro nga agbaligi ka amang banni iti anak ko. Awanan ka itibain. Mamirmiraot ka at talaga. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para itradyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot ka na kayo, TNPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nadlaw ni Madam Pasita, ti masansan apan nakaladaw ni Jake nga agawid. Nagrasun mat ni Jake. Nadlaw mat ni Edwin, nga maawatan na ni Jake. Idinangagmanan ni Devi, tinagsaritaan da Jake kan Edwin. Indanon namanen, ken ni Madam Pasita. Impamuspusan nga ron ni Madam Pasita, tapno maamuan nati kasasaad ti pamilya ni Lilibet. Kat idinaamuan nati kasasaad ni Lilibet. Napanday to'y iti hotel, apagpapaayan ni Lilibet. Papagayam, denggan tituloy ta seryeta yu itaalawas na napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Apay ka di, madam. Anya ti masapulyo. Siyak ni Pasita Montes. Ti inati ginargarim a lalaki. Ha! Kunam siguro nga agbaligi ka amang banni iti anak ko. Awanan kay tibain. Mamirmiraot ka talaga. Madam, saan ko aginargarin ni Jake? Diyak kaya tamangag ti kinaulbud mo si Kama Mirmiraot. Kaya't kung ay tabot lang, pumanaw ka dito ya syudad. Nga, madam, dito iti ayan ti trabaho. Awan bibiyang ko no ayan ti trabaho mo. Pumanaw ka, no di mo kaya't nga da mapasamak ka, kanti apong mo nga agnagan iti ponso. Saan niyo kumamot nga iraman ni apong ko? Takaasi, madam. Sikati mga asi iti apong mo apadam ama Mirmiraot. Pumanaw ka, kat saan amaan ano. Ken, saan mo nga awagan wenno i-text ni Jake? Tanakasing ti cellphone na iti cellphone dagiti detectives. Sige, madam. Pumanawag. Ngam saan niyo adangran ni apong ko? Agawid ka DJ lugar tayo. Wen, Zenny, di mo kadi kayat ti sumurot kanyak. Mapanak ijay kabisera. Ada siguro masarakak ijay at trabaho. Ditoyak ko man. Ngam kaasi kamat. Sapay agdadagsin ka. Aramatak lang ang tiinted kanyak ni Jake a kwarta. Pangrugyak iti basit a negosyo. Isa ganaak ti masakbayan to ti anak ko. Anya a klase ti negosyo tinapanunod mo. Mapanak ijay kabisera. No anya ti makitak amayat ijay. Ison ti padasak. Uray basit lang ang apagkwartaan. Sumurutakkan ka. Bareng ada na saya at agasat iti papananta. Malidayan ako, unay. Kaano kami kadi ang maadaan ka ni Jake iti waya-waya. Good morning, sir. Apay anapan ka iti hotel ang nagdamdamag. Maipapan ka ni Lilibet. Ha? Ni, anya ka diti sasawon niyo, sir. Sa anak mat anap-napan ije hotel. Saan kang agpakpakita kanyak? Saan kun amawagan ni Lilibet? Gapukan ka. Agpayso timbagak, sir. Awan pa kainaigak iti kunkunayo. Ulbud!
Adda makapanagnak nga imawag ka ni mama. Napan ka pa iti hotel. Kuha, sir. Saan na siya? Pumanaw ka iti sangok. Di ka kayat ang makita. Ingkan iti trabahom. Apay kasta tiro pa mamasabat ko. Kasla ka nakaangot iti nakabangbangsit no nakapangan iti nagalsam. Anya na bangsit kas kada na alsam asasawam? Aglisi ka tamagnak! Naglawa ti dala na pagnaan. Sa anak mo't ama kasali. Dinak man kasasao? Anya ka di tinapasamakin ka tagpupudot ka. Dinak kasasao kunak! Yak kayat ti makangag iti anyaman asao! Nay, anyat mapaspasamakin ka itan. Mapanak man langan iti lamisan ko? Che! Anya nga tatinaknakan na tagpupudot. Mayat day ti nasarakan ta pagkasiraan ta di ti kabisera. Asidag ti pagadalan ti elementarya ken high school. Wen, Zenny. Mayat ti agluto iti pang recess dagiti ubing. Adang agpay su space di ta arubayan ti balaya pagkasiraan ta. Mayat day to yan ang negosyo ta ditoy. Nang runa, numadlawan ti tiyan ko. Sumagmamanaw lang abulan ket madlawon ti tiyan mo. Wen nga rod, Zenny. Sayang. Tadi na makita ti amana. Iti daytoy nga ayan ken trabaho ta. Agkita kayo pa nga ta ken ni Jake? Diyak mo. Ti masakbayan to ti makaibaga. No agkita kami pa yun no sa anan. Anyat ko nam, sir. Awanan ni Lilibet iti pagtrab-trabahuan na kan iti dagusda. Wan nga rod. Amuklatan. Anapan binalagan ni mama. Sa dino nga tan ti pakakita akan kwa na. Ikararag mo nga agkita kayo pa iti masakbayan, sir. Nalidayak ita. Taawanan ti babae apuon ti ragsak ko. Maladingitan ak unay paraken ka, sir. Narigat na ita sasaadam. Kay kayat ko pa'y naipas ngayak iti marigrigat a pamilya. Basta adda wayawayak. Ay, narigat ti agbiag amarigrigat, sir. Ngam saan akas la robot. Ano anya lang ti kayat ti akin kukwa. Kat iso ti masurot. Ti cellphone ni Jake. Ala, kat saan kun nga isubli. Iti kasta, sukatanan. Kat maikat dagiti mabalin na pangkontakan iti dayjay ama mirmiraot. Ala, kat pumanaw akon. Ingkabil ko lang ti cellphone ko itay ditoy. Ngam apay nga awanan. Ni mamalaang ti adda itay ditoy. Mama, nakita yu ka di ti cellphone ko iti lamisaan. Ne, awan mo tinakitak. Gumatang kan iti sabali. Ngam kasanun dagiti naka-phonebook a contacts ko. Saan na parikot dayta? Mangibaon ka iti mensahero ang mga la iti contact number dagiti kliyente. Adda ka di manan parikot, sir. Langam ti mariribo ka na. Ni mamalakid di tinangala iti cellphone ko. Amken na nga mga adda kontak ko kani Lilibet. Kasi kamot, sir. Nakaroon na ita mapaspasamakin ka. Impamaysak ti agtrabaho. Tanong makaunungag. Mangibangonak iti bukod ko ang negosyo. Dahil ti kasayaatan, sir. No adda bukod mo ang negosyo, maramid mo ti kayat mo. Puno day ko naman. Saan ko apagamkan no ibaga ni mamang e-freeze na ti para kanyak. Uray ko kuanan ti kinabaknan na. Rumbang ko maanaragsak ka, taglaplapusanan kayo. Hanggang saan mag... Para kanyak. Saan akwartala ang ti pagragsakan ti tao. Ti waya-waya nga agayat, ti tarigagayak. Anya ka di ti resulta ti ultrasound. Babae ka di, wala lalaki. Lalaki. Iso siguro ang napigsa. No kas diyang agkuti. No kasta, nalaing ako mugtar. Nalabit.
Mariknak ngamin anapigsan no agkuti. Nakalagi pa ka pumasya rin dyan lugar tayo. Mapanta ko ma. Nga masapul pa'y matamag nata ijay syudad. Impang tati ina ni Jake. Ano makita dak ija syudad? Kat adada ka sa mapasama kada kami ka ni apong ko. Iso asaan ka pa'y ngagpakita ijay? Nang runa no makita da ka masikong. Kagura lakit din ni bakit pasita? Uwen, Zenny. Salak ni bak ti anak ko. Saan ko nga ipalubos? Nga adda aramidan ni bakit pasita iti anak ko. Nadamag kumat, nga awan kanon da Zeni kan lilibet iti hotel, ama. Anya ti kayat mo asawa ni ti awandan. Di damat nagawid dito eh. Napanandagay. Imbaga, tinangipadamag kanyak, adida kanumot imbaga no sa dino ti papananda. Apay apimma daw ti apo ka ok. Adi na imbaga no papanan na. Apay nga ta. Dayta ti saan tayo nga amaw, ama. Saan kayo amadanagan? Taibaganan to umala siguro, ti ayan na. Kasano nga yajak agdanag. Mabalin ayamat ti kasta. Masiguradok anatalgad da iti kadwana, ama. Madamag ko man, Debbie. Apay anapan ka nagdamdamag iti hotel iti may papan ka ni Lilibet. Napnapanak ayamat. Apay ko mga aramidak day tangay. Saan kan ngaglibak? Nalpasan ng imbagada no asino tinapan nagdamag iti hotel. Asino tinangibaga? Imbagan di nagdamagam ka ni Sir Jake. Kasuron na ka, ta sip-sip ka kano. Ditakan? Isumit lagayam adinak kasasaon ni Sir Jake. Daytoy ka tinaalak iti naramid ko. Mayakmat day ti negosyo ta. Agluto iti nagduduma apang merienda. Adumat ti umay gumhatang nga eskwela. Mayat ngagpay so daytoy na panunot mo. Abak na pa'y ti sweldo tayo dya hotel. Uwen nababa at trabaho kuna ti dadduma. Ngam di daam mo, amayat gaya mapagkwartaan. Wen nga ron. Diyak ninamnama amayat gayam ti kastoy. Zenny, nakunam nga agawid ka. Kaano ti papan mo? Inton bigat. Sanak ngagbayag ijay. Tapno saan nga agdanag ni Apong. Ibagamlatan kan ko na nga imakarta dito kabisera. Kat aglaklako ta dito eh. Saan ko nga ibagbaga ti maipapankin ni bakit pasita. Kanti pa nagsikog mo. Wen, tapno saan amasair terik na ni Apong. Si Kamart Basang. Ayan nga nililibit nga apo ka. Ay, pinanawak ijay kabisera, apong. Imalis kami ijay. Taglaklako kami iti pang merienda kadag iti eskwela. Kasta ka day. Ay, mananaganak pa yan. Di na kayo makita ni Sonya ijay sigo na trabaho yaw. Kalaat nga minti iya akar mi, apong. Ay, adto'y tintad ni Lilibet para kada kayo. Agyaman ako na'y basang. Ay, kailiw kaunti apo ka. Kaya't ko makita. Saan kayong agdanag, apong? Addan tuyo umay na dito'y. Anya pa ngay no di kasta. Tinapatag katawan da ka isa napasamak kan kuana. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan basang. Ada ka di ibagayo, ama. Imay itay ni Sene agayam ni Lilibet. Isugayam nga awan da ni jay trabaho da. Ta imalis da naglako jay kabisira. Kasta ka di, ama. Ay isumatlagayam nga awanda. Ay kat, may mayat siguro at inasarakan da trabaho ita. Bareng balasang ka. No maminsan, ti negosyo ko tumamawon no agmalas. Agpayso dayta, ama. Siyak tupay. No dadduma kat kalalaingan na ti maganan siyak. No dadduma, malugi ak.
Dalaga akastansa ti negosyante basang. Saan mo ka di amadlaw? Amanipod awanan ti agnagan ni Lilibet kat kanayo ng analiday ni Sir Jake. Malipatan ng tumot lang ang Deja Alilibet. Mamirmiraot lang arudan. Awan pa'y adal na. Oray awan adal na, no ammo na ti mang respeto. Oray mo di adal, no bastos kan awanan mudo mo. Asino ti di adal nga awanan modo kan bastos? Iwaras mo na kita matam, tap na makitam. No saan nga umno ti aramid na tao, iso ti awanan mudo kan bastos. Anya ka di ti addakin ni Lilibet. Ta isakit mo lang unay, ha? Masyanak ka ni Sir Jake, gaputan naliday. Sana matagtagari. Kailiw na lakit ni Lilibet. Sinalbag tumot Deja Alilibet. Apay nga isulaang ti makita ni Sir Jake. Kayat mo ka rin, tayo tamot ag-happy-happy, sir? Pasensyakan, masapak nga agawid ita. At aramida kay balay. Kasta ka rin, sir. Kayat ko ngamin nga agragsak kamot. Inta ag-night spot. Awan isang ko kadagita. Iso pasensyakan. Madamag ko man, sir. Medyo nabayag adi kay nagkita ko ni Lilibet. Awan ka di pa'y damag yo, kenkwana, sir? Dayta nga ron ti pagdidayak launay. Diyak pa'y amuno sa dino ti ayan na. Nagsakit unay ti tiyan ko, Zeni. Ang anakaksahan. Kaduan ka. Intan ija ospital. Apay akastoy. Nagsakit launay. Ha? Ay, talaga siguro ang kastatyagan, anak. Ay, inakpay mangalay ti tricycle. Sige. Kaslasaan kon sa matan ang malasatan daytoy. Nagsakit launay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itradyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basi. Isagsakot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, napan ni Madam Pasita iti pagtrab-trabahuan ni Lilibet kat pinagsasawan na daytoy. Binalaagan na nga ron ti balasang. Kat gapu iti dayta, pimanaw da zenikan Lilibet iti pagtrab-trabahuan da. Napanda nga ron iti kabisera kat nagnegosyo da. Iti may sangal daw, nagsakit ti tiyan ni Lilibet. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas na pauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay akastoy. Nagsakit launay. Talaga siguro ang kastatyagan, anak. Inak mga yapit ti tricycle. Sige nga, Rod. Kaslasaan kung sa mata na malasatan. Nagsakit launay. Ano sampay basit? Urayan nak dito yatay nak mga yapit ti tricycle. Diyos ko. Tarabayan na kuma. Ang ganak nga awan ti amana. Kaasyan nak. Diyos ko. Ay na, naglungpo ang lalaki ti anak mo. Umayda iyag dito, hinton madamdama. Agyaman ako na ikan ka. Kasanuak nga tan, no awan ka. Sana day tati panunutam.
Agpapigsa ka kit di. Tapno makaluto tamanan iti ilako ta. Masapul ang mga lata iti kadwata. Tani, adamot nan awawir ko. Aywan gayam. Saan ka na basta makaluto no agsangit ti anak mo? Ay, syakto tininang ti ubing ha? Wen mat talaga asikat ikang runaan aninang nanto. Oray saan mo nga ibaga. Masansan ka man na maladaw nga gawid, Jake. Ada ka di man ang paglulukwam. Makumikumak iti negosyo, mama. Di muras mat ang tinegosyo. Akas makita yo kadagiti sumrak a kwarta iti account yo. Sa bagay, di na magkulaan mat, saan ka nga minakastay ti kalabas. Trabaho ti makagapo, mama. Adda ngamin plano amang ibangon iti sabali a negosyo. Anya ko negosyo. Kompetensyam ka di ti bukod ta negosyo. Sabali ang negosyo, mama. Saan kayo ang madanagan? Saan kayo ang kompetensyaan? Anya ka di panagan mo iti anak mo. Tinagan ti amana, ti ipanagan ko. Jake Montes Jr.? Wen, dayta ti ipanagan ko iti anak ko. Kasano mangag ni bakit pasita? Ubing pay mat ti anak ko. Bakit ni bakit pasita? Saan to siguron ang makakunail no mangag naman? Uray saan ang makakunail? Tadala ta ibaon na ang mga ramid itidaka sa plano na. Saan mo't siguro nga ipalubos ti apo ang mapasamak dayta? Dara na mo't amis mo ti agtartaray kadagiti urat ti anak ko. Ada ka din nagatang mo alote, apang ibango namin ti pasdag para ti negosyo, sir. Adda, ngam idya kabisera. Idya ti pangibanguna kiti negosyo. Anya ka din ti plano manegosyo, sir. Mayat ti paabangan nga opisina, ken agduduma pay. Imbag dayjay, tasan na masapul ti adu nga empleyado asuswelduan. Mayat nga agpaisureta, sir. Binulan ka nga agawat iti renta dagiti agabang iti panaka-opisina da. Kan mabalin pa ya pagtagilakwan iti agduduma. Kunak no pagadalan ti may patakterapasdak iti asidag. Saan mat kaya, mami? Dayta mo't ti agwarwaras adamag, anak ko. Baknang sa kano ti akin ko, kwa iti maipatpatakdar. Anya nga ta, mami? Simbaan nga ta, tanagdakkel? Basta ko na damat a pribado apasdak. Kukwa tibak ng atao. Naglawang amin alote, mami. Agpadak ano ti kalawa na, itinagtakdaran ti pagadalan mi. Pagsayaatan na, no adamanen pasdak iti asidag. Tapno adumanen ti gumatang iti lahako tayo. Una, mami. Ora inak mat agisursur nga aglako iti pang merienda. Imbaglakit din ta nasingpet ti anak mo. Nangag ko ti sarita nyo nga ginaitay. Pagyamanak garod iti apo. Tasaan ko aparikot ti anak ko. Nasingpet kan natulnog. Iso akay kayat ni Apong Punso. No kumasaan nga agad-adal ti anak ko, kat kanayon ijaayan ni Apong Punso. Ay, apay nga minasaan akayat ni Apong Punso ti umay ditoy. Di na mapanawan ti balay kan solar. Maikawa ka no nga agyan ditoy. Makatitilang ka no ti kanayon nga ungor dagiti luhugan. Naruamda nga min iti naulimag a lugar. Awan ti ado alugan, iti lugar tayo. Wen nga rod. Saan na nakapagbayag ditoy? Idiin kuyog tayo nga imay pimasya. Malmalpas ka din ti proyektom, Jake. Un mama, sumagmamanulangan nga daw, malpasan. Barang adu ti mangrenta kas opisina da, pagtagilakwan, kanda dumapay. At nga rod sumagmamano anak ka reserve. Pagbalinanda ka no a klinika. Ne, umado nga rod ti klinika ijay no kaskasano. Un mama, iti baba, no basement. Kat panay pagtagilakwan iti agduduma. At danto pa'y jewelry shop, mama.
Mayat man tinapanunot mo, ta saan ang masapul ti adu nga empleyado. Nalaing ka talaga, iho. Mama, inaramid ko ti amin a kabalak. Ngamjak pa'y nakita no ayan ti ay-ayat a babae. Anya, di mo pa'y naikat iti panunot mo dayjay amamirmiraot. Sikapay lang ti makamu ditoy, tamapanak pa iji kabisera. Inakitaan dagiti abogado ang mga ramid kadagiti kontrata iti papaabangak a unit ti pasdak ko. On sir, swerte yo. Ta adun ti mayat nga agabang iti unit yo. Naragragsakak no masarakak ni Lilibet. Isu ti ragsak ko. Ngam ti anyaman a kinabaknang. No talaga da kay tinaikari ti tunggal may sa. Awan papanan na no di agkita kayo mutlaang, sir. Sapay lakuma. Itatanal pas ti pasdak ko. Isumot ti isarunok asapulan. Kasano ni madam, sir? Addakan kwa na nulaksiden nak. Addamat ang negosyo kapag sammakadak no bilang laeng. Basta, biro kak ni Lilibet. Mami, nagpintas lakit din ti pasdag. Kaano nga ta makastra kak matijay? Inton adun to ti tao, ijay. Mabalin mo ti mapanagla ko. Makastrek ka ako nam. Ha? Aywan, mami. Makastra kak matlaang. Babaan itila ko ta amakan. Ngam saan pa'y nga iso ti panunutem anak ko. Umadani ti graduation mo iti grade 6. Isaganaam kit di. Aglakwak latan awan klase, mami. Ti mapaglakwak, ket isu ti daddo mga aramatak nga aggraduar. Saan ati aglako ti panunutem kunakmet. Sikapay nga ta ti maikan iti kangatuan a pamadayaw akas idi. Ina, maragsakan ak unay, no ti inaanak ko ti kalaingan, iti pagadalan. Sapay ko ma. Manipod umuna atukad kat awan pa'y nakaabakan ko na. Oray awan makuna nga amana, tadwa tamat nga inana. Ay na, dayta ti dakkel ayamanakan ka, Zenny. Sika ti kadwak anang padakkel iti anak ko. Anak ta ko nama. Imbilang ko nga anak ni JR. Awan anak ko, ngam, may saak met ama ko na nga inana. Wanlatan, mare. Mare ti awag kon, ta inaanak mo kat nga rod ti anak ko. Ah? Ay, wan mare. Awan ka di pa'y nag-arapkin ka, Davy? Manging insulto ka kani. Apay ati agaram ti damdamagam. Dakas ka di tagdamag. Saan mo tadakas ti dinamag ko? Awan ka di pa'y nag-arapkin ka? Ta inulit na pa'y. Ha? Saan mo man adamagan day ta kanyak? Awan ka is kan na day ta adamdamagam. Saan nadakas kunak manan? Manutawan mo na ya. Ni apong mo ting kadamagan numano ti tawon na. Siguradong ibaga na. 83 kung na adagos. Siguro, sika baliktadom ti imbaga kat isumat ti tawon mo. Ang balasang kapailaan. No baliktadan ti 83. Katar ni sinalbag dito nga Edwin. Ipabisto na pa'y matitawan ko. Madlaw ka din, abaa ka. Anya ka dit isagsaganaam, sir. Kasla ka na yun, aday tati basbasaam. Italang ang mapasama kanyak da ito eh. Ngam, apay akaslag nervyos ak maten. Anya ka dit ita, sir. Insaganak nga speech ko. Italang nga adda nang ibaga. Nga guest speaker ak iti may sa apagadalan. Guest speaker? Graduation ka rin, sir? Huwag nga rod. Nakita kami iti may sa kaadalak iti kolehyo. Taga ijay gayam kabisera. Talaga? Kaibang bangon ti pasdek mo ijay. Guest speaker ka ni ti may sa apagadalan. Huwag nga rod. Paayak ko ma. Ang adda pagsayatan.
Tapno maamudak mat ije kabisera. Ay, agbalin kayo analataki dyan, no? Ag-guest speaker kayo, sir. Isu ti pinatga ka. Ti awis ti sigud a kaadalak. Kayat na kayo kano ang makasarita ti maestrami, mami. Amangan no maipapan iti graduation nyo, anak. Siguro mami. Sumagmamanulangan ngamin nga aldaw. O sige, agkuyog ta amapan. Adamat ni ninang mo amabati ditoy. Mabiit kami la siguro nga agsarita iti maestram. No makagraduarak, ag high school akton, mami. Wen, nagdaras ti panawan, anak. Inton makaturpos kay ti high school, anya ti kayat mo nga alaan inton agkolehiyo ka. Ha? Mabayag pa'y matdayta, mami. Agpili akton no anya ti kayat ko. Sa bagay, ubing ka pa'y nga agpaiso. Ti suplada abakat. Sumungad anak ka sa rukot. Agkabawan, ngamapay nga umaypay ditoy. Amo ka, empleyado ka ditoy. Ngamboy buyaang nakit din. Umay naktulungan, tabarigata na kamagna. Ha? Ay, sige, madam. Umayak di tatakibinan kayo. Papanan nyo ka di, madam. Marigatan kayo pa'y amag na. Damagam no papanak. Di mo ka di amo asyak ti akin kukwa ditoy. Karbangak ti umay ditoy, takukwak kat nga rod. Amok, madam. Kaya't ko asawan, anya a departamento ti turungan nyo. E di opisina ti anak ko. Oh, adan samot menal mo nga empleyado. Agdamag ka pa'y laang. Suplada bakit? Intun kon inibatak ta uray matuang. Pagkakabawan na ti umay ditoy. Anya tinagsaritaan nyo iti maestra ni Junior, mare? Ay na, ni kano junior ti valedictorian inton agturpos da. Ay na, nagtali na ti kinalaing na manipod idi. Nasaya at mat. Tapno saan tayo amarigatan amang paadal to kankwana inton agkolehyo. Saan ka di? Ano valedictorian ti agturpos iti high school ket libre ti tuition na iti kolehyo? Wen samat. Iskolar no kasjay. Ay, sapay la ko ma. Tamapagtalinaed na agingga iti high school. Nakasukat kayo, matama. Papanan nyo ka di. Mapana ka dyan kabisera. Dandani nga minan ti graduation ti apukaw. Ah, Imbaga jay apok, amasapol na mapanak daw. kasta ka di, ama. Idanon nyo ate kablaaw ko iti apo ko yo. Awa, dumanon ti kablaaw mo, basang. Umaydan to kano agbakasyon ditoy. Ay, mayat sa mo ti negosyo da ijay. Taman manuda nga umay ditoy. Masayangan dan samot iti malakwanda, iso adida mapanawan. Siguro awan mo't ngamin pag negosyoan ditoy. Apay nga umanang sabka sumangpet balong. Ninang, ayan ka din ni mami. Adalaang mat di taunag. Apay ka di? Ayabak, tada importante nga ibagak kada kayo adwa. Mami! Mami! Umay kayo man ditoy! Apay akas la maururaman ka balong. Umayon ni mamim. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napauluan. Awano makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540
kan daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas na pauwan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adalaang mat di taunag. Apay ka di. Ayabak, tadda importante nga ibaga kada kayo adwa. Mami! Mami! Umay kayo ditoy! Apay akas la maururaman ka balong. Urayam ni mamim. Naira na nga talaang. Uno? Anya ka di dayjay, anak. Anya tinangag ko an naira na ako nam. Mami, tinagan tigis speaker inton graduation ko. Apay, anya tinagan na? Mr. Jake Montes, mami. Nagan ko kat Jake Montes Jr. Mr. Jake Montes? Taga dito kabisera ka di? Taga syudad ka no, mami. Anya ka diti middle name na, anak? Saan mat nga imbaga ni Maestrami, mami? Basta timbaga na. Kat Jake Montes tigis speaker. Mami, amuyo ka de? Ningata Sir Jake, tidakdakamatan ni Junior? Jackman amo. Hanggang apay anak tibayo tibarukong ko, idi imbaga na. Gapo siguro, tasan mo nga impagarup ti impadamag ni Junior. Wan siguro. Agkita kami nga tapay iti ama, ti anak ko. Masungbatan to amin dagita, no madanon ti graduation ni Junior. Jaka mo. No anyan to ti mariknak inton agkita kami. Isupay nga ta. Jay sigod ajay nga inayat ko. Uray siyak, matikawak mat. Agsisimparat ti sumrak iti panunot ko. Mami, rabrabakan dagdag iti padak nga graduar. Apay, anya ka diti irabrabak daken ka? Binulod ko kano tinagan tigis speaker. Bay amlat ta ida, anak. Talaga ka kasta dagiti ubing nga kaskan ka. Apay nga tangagpay so, mami. Apay nga agpada tinagan mi. Iso na laeng, tadda junior akasilpo tinagan ko. Jak amo, anak. Mataranta akpaykit din. Gapo iti day ta anakan. Nga mas dawak man, mami. Apay nga agkanagan kami. Mami, ayan ka diti amak. Kunayo idi nga awanan. Natay ka din? Saan kumat nga imbaga, anatay, anak ko. Awanan iti sidong tati kayat ko asawan. Idi imbagayo nga awanan. Tinagawatak kat natayan. Iswadya akong nagdamdamag, mami. Masapul na pintas ka mat. Tapno presentable ka ang mga marcha ka ni Junior inton malam. Malamat nga minti graduation na. Inak basit agpaparlor, mare. Ay na, magagara nakpaykit din. Rumbang laang agpapintas ka. Ni pa'y Junior ti valedictorian. Napapukisak matan ni Junior. Mayat pa'y ti ginatang ko akawis na nga graduar. Anya nga ta, no ni Jake ngagpay so ti guest speaker. Mangag namat, no yawag dan to tinagan ti anak mi. Nang runa, numapan na alaan ti award na kas valedictorian. Kuyugam tumatan ama pa na dyan tablado. Imposible adi na mangag kan makita. May santo nga aday jay sango, makialamano kadagiti naganak. Amang kuyog iti anak da nga umawat iti award ti anak da. Ay na, jak may ladawan, no anyan to ti aramidan na, no makita na kayo nga agi na. Zenny, i-videom to man amin ang mapasama.
Pudno ka din nga isurot na kiti ipapan mo ijay kabisera, sir. Apay, di mo ka di kayat. Kunak no kayat mo ang makita ti pasdak ko. Kaya't ko launay, sir. So, nagtaer kayo ita, guest speaker ko naman. Apay, no sa anak agis speaker, naladak. Ani, saan ba ta, sir? Simple kayo nga minudan duma. Itakot desente kayo. Kababain mo't ngamin. Kasangok dagiti principal, supervisor, kanda duma pa'y abisita ti pagadalan. Unmat kat diya, sir. Di adal da amin ko naman. Wow! Nagpintas ka ita, mami. Kasla kayo pa'y labalasang. Uray si kamat, anak. Pogi ka. Imala ka ni dadim. Ha? Makitak pa'y nga ta ni dadik, mami. Tsaka mo, anak. Panawan kan gundaway lang ti makaibaga. Intayukit din ije pakangayan ti graduation. Nakasagana tayo matan. Ag-tricycle tayo laangan. Tani, nagpudot ti darang ti init. Maalang aron, inakmang payapay iti tricycle di taigit ti kalsada. Ano mat ti aglabas? Ano sambasitan No sikat ti mapan agpayapay iti tricycle, Marizeni. Magagaran ni Junior anapan ijay ayan dagiti kaadalan na kadwa na nga graduar. Ay na, Zeni. Agnerbyosak matan. Apay ko mga agnervyos ka. Kuyugam laang mat ni Junior no ag-processional dagiti graduates. Kan, jay gayam ipapanyo ijay intablado para iti panangawat na iti award na. At dapay makagapo. No apay nga agnerbyosak. Anya pa'y kumati pag nervyosam. Nalipatam ka din ti maipapan iti guest speaker. Agkalma ka kadila ang mare. Inton kun, nag-high blood ka lang arod. Tsak manamo. No apay akas to iti mariknak. Ala, ing kayo ijay linyayo, tag video akmat iti asidag. Sige, agpaypayapay ti anak ko, anakalin niya. Mapanak iti asidag na. Ala, darasam, ikatam ti panagnervyos mo. Sige, dita ka pa'y nga rod, mapanakon. Napanang ti gayam ken kumarik. Di nan samatan masursurutan ti aramidan na. Gapo iti kunada a guest speaker. Ag video ak man kit di. Kanya ti makita ka na pansinabat ti principal ti pagadala. Ni Sir Jake. Inyok korda ti kwentas na kas guest speaker. Nagtarlat ta ti loko. I-video man. Ipanda ijay tugaw na iti ayan tin tablado. Mami, apay nga agkalinduosan kayo. Saan mo tunay anapudot? Kwa anak. Jay, sige, magnatan. Magnanti aday iti sanguta. Agturungtan iti na isang rata pagtugawan dagiti graduates kan parents. Makapadanag kayo mat ngamin, mami. Agnervyos kayong samat. Nakalamlam mi istimayo. Kun, ay na, agkalinduosan kayo pa yan. Saanan, anak? Natibgar to'y mamim. Sige, ituloy tati magna. Ala, mami, ijay ti pagtugawan nyo, ta ijayak mat. Sige, anak. Di nakpakadanagan. Inokrad ni Sir Jake ti program ngayon tadakin ko ana. Mabasa na siguron. Ani Junior nga anak na ti mangipay iti valedictory address. Idinto ta agi speech mat akas guest speaker. Anya na pasamak. Di na amo nga alalaak iti video. Kastamat ni Lilibet. Madlaw nga stress launay. Talyaw at talyaw ka ni Sir Jake. Gamsaan pa'y anadlaw ni Sir Jake.
Iyawag dan dagiti nakagunod iti pangmadayaw. Madamdama, ti anak ko mat ti awagan da. Mapanak to ija intablado. Kat sigurado, makita na kami ni Jake. Ta nakatakder akaraman kadagiti mangyaw awat iti awards. Kat ita, di makagunod iti kangatuan a pamadayaw, wenno valedictorian, kat ni Jake Montes Jr. Tumakdarak, kat mapanak iti intablado. Mabalin ka din arakopan kayo adwa. Nagbayag sinapsapol kayo. Ngam, Jake, adda tayo iti intablado. Uray adda tayo dito intablado. Iwaragawag ko iti intero alubong. Adda kayo tinabayag sinapsapol ko a pamilyak. Anya ka diti mapaspasamak, mami. Anak, iso ni Dadim. Jack ni Namnama, nga iso ti guest speaker iti graduation mo. Daddy? Wan iko. Agsasarita tayo, kalpasan ti graduation. Agyaman ak unay, iti daytoy agundaway nga intadyo kanyak. Ngam sakbay ti amin. Kayat ko ad dumawat iti dispensar, iti napasamak itay. Nagbalinak nga emosyonal. Gaputa babaan daytoy a graduation. Nakitak tinabayagan a sinapsapol ko a pamilyak. Siya ti ama ni Jake Montes Jr. Apay nga awan iti opisina na ni Jake. Uray ti kadwa na ijay. Awan mat. Di nakadiimbaga kada kayo, madam. Ag guest speaker kanumat iti graduation dagiti ubing ijay kabisera. Ita ka din day jay. Imbaga na, kung akno saan pa'y nga ita. Ang kabaw at talaga dahito bakit? Adun ti malipatan na. Saan na ka din nga imbaga no anya nga oras ti sasangpet na? Saan mat, madam? Jack amo no umaypay dito iwan no agdiretso nga agangwi. Anya ka di tinapasamak. Takla at kayo ang nagpukaw ijay syudad. Imay ni mamam ija hotel. Binalhaagan na. Ano Jack pa'y pumanaw ija syudad. At dadakas ang mapasamak kada kami ka ni Apong Punso. Jack mo't kaya mairaman ni Apong ko. Takaasiman. Iso apin manaw kami. Lading itak. No nagtuok kayo iti anak ta, iti naunday a panawan. Jack malabanan idi ni mama. Tawan pulos laban ko. Kat ita. Kabailamon asalo nga siingan ni mamam. Awan makalapad iti relasyon ta. Uray laksiden nak ni mama. Tadamten bukod ko a negosyo. Kabaalan kayo na suportaran. Isumot lagaya man nagpatpatayam ni Lilibet na nagpintas a babae. Ada pa'y gayam anak yon. Masikog idin, idi binalaagan ni mama. Kasano, no balaagan na kayo manan, sir? Saan akon ang mabutang? Mangalak iti bodyguard da nga gina. Ang mga nagbalo ti panunot na, no maamuan na nga dan apo ko na, sir. Daytatisan kong amo. Ibagakan kwa na anasarakak ni Lilibet. Kat awan pulos makalapad iti relasyon mi. Ang kasano, no saan nga umanugot? Umanugot man no saan. Ikalaysak ni Lilibet. Uray ibaga na nga ifris naman ang tikwarta iti Bangkok. Awan bibiyang ko. Sa bagay, itilasod ti mano atawan, dakkelan ti ornong mo. At dapat yan bukod mo ang negosyo. Kumusta ti panag-guest speaker mo? At dakarkar na napasamak, mama. Nasarakak ijay ni Lilibet, kanti anak mi. Ha? Anak yu ko nam? Masiguradom nga anak mo, ti anak na. Un, mama.
Masikog idi nililibet, idi binalagan nyo. Ita, ti anak mi ti valedictorian iti panagturpos da. Nasaririt nga ubing ti anak mi. Kaing ingas ko launay ti apo ko yo, mama. Kaya't ko makita ti ubing, nupod-numot laeng nga anak mo. Ita matlaan, inak idasukunan nga agina. Ngam diyo kumagamden ti agaramid iti may kaniwas, mama. Interesado ak iti ubing, awan bibiyang ko iti inana. No kagurayo ti inana. Kaawatan at diyo makita ti apo ko yo, mama. Nagbalin ay nga ubing ti apo ko yo. No awan ni Lilibet, anang ipasngay kan kuana, mama. Mama, ti apo ko yo. Mabalin ka di nga agmano ak kada kayo, Lola. Kasla ni Jake idi ubing. Malagip ko kat nga ron idi ubing ka, Jake. Jake matinagan ko, Lola. Jake Montes Jr. Oh, ay na, bagay mo launay tinagan mo at Jake Montes Jr. Kastalat at itsura ni Daddy, idi kaslakan ka, apo. Ha? Imala kami nga rod kada kayo napintas, Lola. Napintas kayo ngamin. Isagana tayo nga ron ti panagkalay sa damami kan Daddy, maapok. Diyak kaya't apo maanaw kapay dito'y pagtaangak. Kablaawan kayo, anak ko. Sapay ko ma, tamadagin na yung tiragsakyo. Kandakpay iti ado nga apo. Oh, anya. Nangagmot imbaga ni mama? Ado kano nga anak. Ditan papagayam, tinaggibusan, tiseryetay wita alawas anapuluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada. Nerian Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paglay, Roger Ramirez, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basi. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basi. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 24, versikulo 27. Sakbay nga agbalay kad mga sawa ka, isaganang pay nga umuna ti talon mo, kan sumapol ka iti panggadam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biang. Di matsimurot ni Baldo ijay talaw na. Kunak man no sinurot na ka idirimwar, awan mo't ditoy. Ay, napanan man nga tan ti sadot at haaw. Saan nga ta napanmanan iti ayan ti balasang asabsabungan na? Ay, uray agparintumang iti sango ti balasang. Nukas jay mati kinasadot na. Kaya't dakit din. Ay, jakman ammo iti dayjay nga anak mo. Kunana ang mga sawa, awan mo't pangasawa na. No ibaga na asyak ti pagtaudan ti pangasawa na. Ay, awan latam mo kaon. Bayam nga aglakay iti uneg ti kalson na. Mayat man ti ayos ti arak iti karabukob. Uun nga rod, pare. May mayat kumamanan. No adda mapanta pagharanaan na balasang. Abay, saan mo ako rusunada ni ading ko?
Napintas mata. Kaya't nakadimot lang agbalin abayaw, pare. Launay, pare. Nang runa no kanayon ka gumatang iti inuman ta. Basta dalagi di maigatang. Areglado. Intang arutan iti balay mi. Tarmon ni ading ko. Ay, intan na. Awitan tanto'y dita pa'y naibos ng arak. Ituloy tanto ti uminom ijay balayo. Oy, Lara. Umay ka man dito eh. Sangwam ni Pare Jose. Sumangsango akit din kada kayo nga aginom iti arak. Jak kayat. Abay, nagtarto pa ni Jose agayam ko. Apay adito'y kayo pa'y balay nga aginom. Ijay kumatirsena at naginuman nyo. May mayat nga rod dito itada balasang. Ijay tersena kat bakit matyad da ijay? Ijay nga rod tinaggatangan nyo. Di ijay ko mga aginom kayo. San kan sa mata makawaawat Awan ti balasang ijay. Umay kakit di tagtugaw ka iti sangom eh. Ay, makatugtugaw. Inakit di aglabat. Apay anak kami suot ka masabat ko balasang ko. Masurunak ngamin kinimanong ko, anti. Ipaaram nakit din iti pada na amam Marta. Saan ka apay sagmak iti may sa amapmartag? Nang runa no awan trabaho na. Sana laing agbartak. Ay, wen anti. Kagurak tinalaing nga agbarta. Numuna no daytoy kat sadot. Konsumisyon mo laang ti mamartag kan sadot nga asawa. Isungarod akagurak no kadwa ni manong ko day di apada na amam Marta. Uray no kanayon iji balayo no di mo kayat. Di na maipapilit. Wen madkit di anti. Bagbaga amkit din ni manong mo asumapol pa iti trabaho na. Sakbay nga agaram iti balasang. Nay, anya day tar aramidam. Mangikalkali ka mat iti kayaw. Ikalik man, taimbagla apostin to ti balay. Puste. Mangikali ka iti puste. Nga awan mat kwartam apaggatang mo iti daduma a materialis. Ay kiti doon ada kwartak, gumatak to iti daduma a materialis, tatang. Mabalin ay amat dayta. Ikalim ti puste. Tain inutam nga iyalaan iti materialis. Ay, mauyaw nga. Apay kiti nasaan, tatang? Ure kita nyo, malpas to na ito'y. Sakbay amang ipatakder ka. Diyay namnamaam nga adda pangituloy mo. Dain tantuman lasadot mo ti agadaw. Saan ton, tatang? Mga sawak to nga minin. Hey, adda nga ron namnamaam apang biyag mo iti asawaam. Agbiag to iti ayat kendung mo, tatang. Ay, kasanaw ti kanan, kanda dumapay amasapsapul yaw. O di, makikabalay kami to kada kayo, tatang. Anya, sakit din ti mangbiyag iti pamilyam. Ay, naglalaing amon ngay. Adda tayo dito'y talon. Napanan ni manong mo. Napan man siguron ay, ijay ayan ti barkada na apada na asadot. Adda plano na ang mga asawa. Anya nga iti pangasawa na kunak manag. Oray kumaano di nakiraman. Ipaasawa nakit kanon iti gayim na nga awan mo trabaho na. Oray kumamat no nagagat iti talon. Saan mat? Jay impatakder na aposte. Inana yun. Di na paila na igatangan iti materialis apang ituloy na. Ay na, di na mo aramidan na. Kaslag pampanunot nga ubing. No ubing la kumaakit bautan. Laklakayan mo aminin. No adda may bagakan kwa na. Denggan ti makannawan alapayag na. Rumwar iti makanigay. Anya aya ti parikot mo, takanayon kang agbartek. Uray kuma, no umay kamat tumulong iji talawon. Umayak to ka di tumulong no masulbar ko ti parikot ko, tatang. Anya launay aya ti pagbarbartekam. Anya aya ti problemam. Parikot ko nga rod no kasano makaasawa ak. Ado dita ababae. Ngam ti kasta agalad mo, ay, di da kakayat. Nabi ko madida kaya, tatang, ha? Uray asino ababae.
Di na kaya ti agbisin iti sidong ti lalaki as adult. Di agagitak to ito na danasawak. Ay, mabalin aya nga ibagam iti babae. Nga aggagat kanto ito nagasawa kayaon. Pare Jose, papanam. Umayak ko mga ro DJ Balayaw. At dabalon ko 4 kantos. Kapag iso, at day ni ading ko. Ah. Nayunam ko maday ta 4 kantos, tas gaysa ta. Ah. Tapag lutuak ni ading ko iti manok a pulutan ta. Ay, adda manok yaw. At dati kawitan ni tatang ko, nakabaod. Ay. Parcinta. Nagsayatan. Ala, hinta nga ro din. Hey, Nabayag adyak nakaraman iti tinola a manok. mayat manin ti aldaw ita, tadda mainom. Sumaranta maninda tao. Dahitaman ti kayat ko ken kabayaw. Ay kay tulungan na nga ro iti kabsat mo. Tapno maasawak ng time. Nalakalang dayta. Bayam, takanayon ko nga ibagakan ko na, asong batan na kan. Awan sa tao dito'y balayaw, bayaw. No, awan ti tao. Di datan ado ati mangluto iti kawitan ni tatang. Ay, sige bayaw. Ingkaalaan, tapno ilututan. Wala bayaw. Nalakalang dayta. Nakabaod ngamin. Nalukmag siguro niya. Wen bayaw. Kanayon katapakanan ni tatang ko dahil kawitan na. Uy, natabang nga ro da. Naimas ti kaldo na. Adamot ten mula ni nanang ko alaya dita. Inta mangala. Tay kantaman iti adu alaya. Tapno na imas. Nagmayatan, bayaw. Kawitan ang nataba nga adu ti layana. Uy, mayat apulutan. Awan pa yung matda, ading ko. Intalahan niya ni ti balay ti babaya sa sabunga, bayaw? Ay, inta nga ro din, bayaw. Inton sumangbat da ading mo. Agsublita dito'y balayaw. Ariglado, bayaw. Tulungan ka kini kabagis. Ngam tulungan nakmatay ti babaya sa sabunga niya. Awan pagdanagam. Ag tinulong ta. Tapno agpada ta ang makaasawa. Tangaro din. Bayan ta pa iti naramat ta baso kan malukong dito'y lamisaan. Itarimahan to ni ading ko. Uy, nasingpat at talaga ni ading mo. No isupay ti mangitarimaan kadag ito'y. Isu nga ro ti babay. Di isu ti agtrabaho dito'y balay. Apay ti baso kan manlukong iti lamisaan. Agat arak, Mike. Ay, naginumdamanong mo dito'y. Sa dapinanawan tinaginumanda. Ay, nagalas ka ti aramid dan. Anya ay ati inkargada di tamalukong. Layamat laangan tinabati dito'y manlukong nanang. Kaslamat manok ti pinulutan da. Anya, manok. Ay, inakman kita antay manok ko. Nay, adamat karga ti kasirula. Ay, kita man. Adamat karay kay. Tenged, kan payak ti manok da ito. Anya, ay, nangibati da ngam payak. Karay kay kan tenged. Ay, awan matantay impagod ko adakal akawitan. Ayan na ngay ngatan. Lakay, saan nga ta nga iso da ito adday ti kasirula? Ang payakla ang matan, karay kay kentenged tinabatay. Awan matan ti lasag apasit na. Ay, mapang-uro ka no sumangpet ti sinalbag. Pinarti nakit din ti impagod ko akawitan. Nakamisuot ni Lara anapan naginaw iti naginuman kan nagpulutanan da. Ay, sumangpet tula ang dadya atao. Pagtalawa kon. Saan lang arod ang makatulong? Mangiruruman paikit din. Uray kumamat no impakada na sakbay a pinartina. Saan ko nga ipaparti dayjay? Taawan sa bali akawitan. Dayjay laang ti kawitan tayaw. Ay, sayang ti manok. Ada ije tiyanggi da baldo kan Jose. Ay, makidindin nanog da. Ay, saan arumbang adito'y balay tinapanam?
Ah, Ijayan dagiti opisyalis kumaa. ha? Bayam at iliwanda ida. Marwam dagita. Ah, bayam amatilew? Saan nga agnakam? No saan ang makaraman iti dusa? Ay, Bayam, adusaan ni Kapitan. sige nga rod taawagak ni Kapitan kandag iti opisyales. Nasaysaya at pay. Tapno tiliwanda ida. Ipanday je barangay hall. Marwam ti tao nga awan amuna nasayaat. Nakigulo ka no, akadwa na dayjay a Jose. Ay, isu siguro ti kadwa na naggapo dito'y balay. Pinarti dakit din ti kakaiso na akawitan kaw. Anya? Tulungan dak man, nanang. Mamulta kami kano. Awan ti maitad ko ka. Ah, Kuna ni tatang mo, agunggunam ka no. Apay anak igulo ka. binasted na kami ti balasang ararbak, nanang. Kasano adi nakabasteten. Ket di na pa'y makita amapan katumulong iti talon. Jay ingkalim apuste. Awanon. Natwangon tay nanayon. Di da kun ungtan na. Nasakit lang arudan tinakam ko iti pan nakabasted ko. Ay na anak ko, kastam ngaglaklakay. Awan ti balasang apaisagmak iti kaskan ka. No makita daan agagat kay ti talon, amangan no adda mailawan kan ka. Diya kaya taglakay abaro. Uray di mo kayat, no di ka matagbalbaliw, ay awan lat ammukon. Bayaw, awan mo't daading mo dito'y balayaw. Urayan tayo da sumangpait. Binasted na kit din ti babaya sabsabungak. Imbaga na adi na kano kayat, tawan trabaho. Mangkita tamanen iti sa balay. Hangam, masiguradong kadi akayat nak ni ading mau. Ni ading kumateta sumungad. Ha? Sa saritam, tawan pa'y tatatang. Sige, tauray ka makaunag. Na, adda kayo dito'y balay nga agkuy-kuyakoy. Idinto ta nagkapuak iti taltalon. Ha? Pumanaw kayo dito'y balay. Amangan numang parti kayo manin iti dingwan, katsak ti paginawon nyo. Kaya't na kanibayaw, Jose. Ikalay sana kay ti anyaman nga oras. Sa anak ngagtatakon iti may sa asadot. Inkayokit din iti talon nyo, ta inkay agtrabaho. Didak disturbon ta nabanugak. Jak kayat ti kaskada kayo asadot. Oy, Ah? tanangam ti panagsasaum si Kalara. Agpaiso man ti bagbagak manong. Awan babae amayat iti kaskada kayo. Sakbay nga inkay agaram, agbalbaliw kayo pay, no kayat yung adda pay mailawan kada kayo. Ala, pumano kayon, taado ti aramidak. Inkayo kat isagana ti talon nyo, tamulaan nyo. Agpada ta binastad ti babaeng ararmanta. Ibagada asadot ta kano. Pare Jose, agpaiso ti imbagan ni tatang. Ngaglaklakay ta abaro. No di ta agtrabaho. Isong agbalbaliw ta. Intagtrabaho iti talon ta. Barang adda pa'y mayat kadata. Nasaysaya at no agsingsingpet kan aggaget ka tapno nasaya at ti masakbayam. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.